हाय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग आम मैंने बुलीजा ओशन वर्ल्ड वाटर पार्क भुवनेश्वर। सार ये चुपचाप ठिया है कि केवल अन्य माने से पानी रे फ्लो कर सार देखुं निजे किंतु गोटे थर भी जावाक अच्छा मन मैंने जदि मुझे तारे ओल्टी पड़ी बट एमती किसी भी नुहे यहाँ बहुत भलसे डिजाइन ये कराई सहित हेल्थ पाई ये लोक मैंने एनी टाइम आवेलेबल अच्छा आपण मैंने केवे भी जाकि विजिट कर बुलतु आपको बहुत लगे बहुत एंजॉय लगे आपण को।
ହେଲା ନା ପାଣିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି ଅଲ ସଡ଼ନ୍ ତା ଭିତରୁ ଆସୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦିଅର ଏଠି ହାତ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କରିନେଇଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ବଟ୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଓସେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର୍ ପାର୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ। ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।